på vej mod toppen på et fjeld uden for Nuuk. 6 indflydelsesrige amerikanere fra Save America Movement på mission for at bekæmpe Donald Trumps plan om at overtage Grønland. That's why it was so important for us to be here to say there's not Americans that are insane, and that we love this place, but also to have our media presence push back to the states and show people it's ludicrous that the President of the United States would say we should take Greenland by force or try to buy it. We're national. We're all over the United States. We have millions of members, and we're very engaged. Det er kun 1 år siden Donald Trumps søn, Trump Jr., landede her i Nuuk. Siden fulgte YouTubere, der delte $100 ud på torvet i Nuuk. Det så sådan her ud, og der er kommet flere andre til siden til stor bekymring for politiets efterretningstjeneste. Men den her kampagne har det modsatte formål. Så længe man opererer inden for en demokratisk ramme, så er det noget andet end de her undergravende aktiviteter, som vi ser ellers, der foregår her i Grønland. I undergraver Trumps politik. Ja, men altså, de her mennesker ser ikke Trumps politik som demokratisk. Amerikanerne mødes med kendte og mindre kendte grønlændere, sender videoer hjem og er med i live-interview. Så hvis de havde været pro-Trump, hvad så? Så er jeg ikke sikker på, at jeg havde været lige så imødekommende. Men de har også en anden dagsorden. En kampagne til op mod $100 millioner, der skal bekæmpe republikanerne ved det kommende midtvejsvalg i USA. I think that there's an opportunity to take both houses. The American people are deeply, deeply unhappy with Trump's policies and their impact. Is this going to be United States? No, never. No, I don't see it ever being part of the United States.